Manang Biyada! Hello gagayam at timanan gagayam yo, Jen Almoy te akas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin nga awan labas. Kumusta kay manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Sa bali manan, apakasaritaan ti may drama diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jen Almoy te drama. Di pa kasarita na may drama itakat manipod iti ina ni Mayra. Kasto iti kunana. Dirman ng biyanang. Adaman anak kwa narigat ama kalipat. Tadanda ni amin na pasama kiti biyag na iti kalabas. Amo na amin dagita. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Mayra. Si Mang Patmat ka ni Perla manipod abroad. Kadwa na iya asawa na. Naggapuda adwa iya abroad. Aya. Kat limas tugman nga tan Saan mat? Napakumbabamat latta. No asino jam amuta idi a Perla. Isulat ta. Sana nagbaliw. Amo nga ta di asawa na, tinapalabas na. Ha? Inistorya na nga ta tinapalabas na. Ti may papan ka dagiti ex na idi diti lugar tayo. Ha? Daka mo. Hun siguro Di nansama inistorya. Iso a kinayat di asawa na. Ngam na mo jay lalaki tinapalabas ni Perla ay kinaya na nga ta. Daka mo Saan naman akong dilastog de ja Perla? Tamok tinapalabas na. Amok tinaboy-boyfriend na idi. Kat bayamon Tanapalabas ang dayta, Mayra. Naglastog ngamin. Apo si TFB tiladawan da nga gasawa. Ako namlan awan nalida man napalabas na mo't. Ako namlan na sinaaw mga nasawa da. Ay napalabas dagitan, Mayra. At dayta ka manen. Igaraw mo manen timang lagi piti napalabas. Kat nabayagan ang napasamak dayta. Basuronak lang amin kadagiti tattao. Ako namlan awan nalida man napalabas da. No agas astada ko namlan asino da kadalusan mo't. Agsaga nakakit di. Tanto iliwan di kayem ta. Tanabayag adita nakit kita. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mayra, ayan mo nga Umay ka na. Mayra, itay pa'y apukpuk kawanda ka ijerwar. Papanan nyo aya. Ay, agaw-awis nga ro day tabakla. Mapan kami kano iji balay da Perla. Ay kating kayo taing kay mat iliwan jay gayam yo. Masadutak nga rod. Ngampilitin nak maday ta. Mapan kayo, taitalaang manen nga agkikita kayo. Ay, likliklikak nga rod ti mapan ijay ta mga numakasauak iti pagapaan da nga agasawa. Ha? Apay aya. Amangan numasurunak ka ibulgar ko tinapalabas ni Perla. Napalabas nga? Kat tinapalabas na ama ipapan ka dagiti ex na. Ay na, apay ngamin nga ibagampay la dagita. Kat nabayagan apasamak dayta. Jak ngamin patsun nga imbaga na iti asawa na ti may papan iti daytan anang. Inlimod na lakit di. Iso akinayat latta di asawa na. Apay aya apati dayta kat pagproblema amanak ko. Basta agsao ka, napalabas ti bagbagam. Mayra! Wan, umayan! Di ka makauray mo. Naimbag man ta nakaumay kayo, Gigi. Mayra. Wen, taumay da kamat iliwan Bitin nga min, di pa nagkita tayo di na minsan. Tagdardaras ka man. Wen, tanaira na nagpaili kami idi, Gigi. Kat, kumustan Mayra? Adda ka di matan asawam. Ay, awan pa'y Nagpintasan ti balayo. Di makal kan pimintas. Ay na, isumot ati pakakitaan itikita ijay abroad, Gigi. Kaano la idi rugak ti balayon niya? Kan kaano la idi umanutang ka? Ultimo bagas kan mantika idi kat utangam iti karuba. Wen nga ron. Kanayon ka pa idi amagmagnata awan pagpleten nga agpaile. Kan malagip mo, jay napidot mo at chinelas ide. Jay nga inyawid mo, tanapudpud nga min jay may sa chinelas mo, tawan ka nga ron igatang mo ide. Naimbag man ta malagip mo pailaang dagit. Wala, siyak pa'y matikunam, napigsa ti memoryak. Wan ng pasig mat abad memories na nakasave ti tapanunot mo, Mayra. Awan panangig ko a good memories nga istoryam. Pasig amin abad. Katuray atag pa'y sumot. Nay,
Adamat gayang bisita, mahani. Ay, honey. Gagayom ko. Iso da Mayra kan Gigi. Hello, sir. Kumusta? Kastoy, may atlatamat. Sige, ituloy yung tiyag istorya. Tay nakita, angelot-lutwa kanya. Sige lang, sir. Ay na. Nagkwapo talaga di asawa, friend. Kan madlaw na singpet. Ay naun. Awan makunakan ko na. Talaga na singpet. Saan pa nagpalastog? Ngum iso ti para luto dito'y balay. Tanalaing namin nga agluto. Ay, wow. Nagswerte ka matan, Perla. Kat, amo na mo lang tinapalabas mo, Perla. Ha? Nga adadwa nagbalin nga ex mo dito'y lugar tayo? Ang naglive-in kayo pa iti sumagmamano abulan iti naudi nga ex mo? Si Kamat Mayra, tilay palpalagip mo, mate. Kat napalabas yung dagita. Nabayagan ang pasamak dagita. Naitanam kan lipat dagita na pasamak. Damdamagak lang mo't na mo ti asawa na. Awan inlimad ko iti asawak, Mayra. Amo na ti may papan iti dayta. Diyan ngay nakilib-in am iti sentro ide, amo na. Ha? Ay, uhan. Amo na. Nga ta. Sure ka nga imbagang Perla? Ay na, gusto man daytan, Mayra. Imay ta ditoy, tapno umay makiniliw. Saan nga umay mangipalagip iti bad memories? Change topic man! Apay ngay anagawidan ni Mayra. Mangantay ko man kat. Ay na, nagdardarasan na pimanaw. Anda ka no aramidan na. Ay, kunakla no agsasango tayo amangan. Ang madamag ko man, Gigi. Talaga ka di nga awan pa'y nobyo ni Mayra? Awan pa'y. Apay, saan nga ta makiasawa? Kaya't namat siguron nga maawan mo't mayat ang mga aram ken kwa na. Takas jay mo't ngamin ti style na. At suswapang na no kwa. Padak lang arudan asan anapintas. Kundi suplada pa ilaan. Awanan na. Talaga mabakitan abalasang no kasta. Makaisa makmat iti dayja Mayra. Ado ti saan na analipatan apasamak iti kalabas. Ay na, kasjay na dayjay. Syaktong pa'y. Mapikpikunak na daduma. Tatila ipalpalagip na no kwa. Imbes na lipata kon, ipalagip na pailaan. Agasam, ta ipalagip na pailaan idi high school tayo, nagiinom tayo. Kat nabarte ka, kat natin nagdipostiso. Sabi ng istorya, gidgiddanan na iti katawa, makapasuron. Awan pa'y nangag ko itay nga inistorya na anasaya at anapalabas tayo. Pasig negatibo tinangag ko nga imbagbagana. Kasano, kat puro negatibo tilinaon yung ulo na. No protas ko madya utek na, nalungtutan. This drama is owned by Jenna Almoy the Na Drama. iti mababae mo't, pus-apus iti ladawan ta sa nga pamilya mo't. Pasikat. Mayra, asino man ti kaapam dita cellphone mo, sumanao ka man ditan ngagmaymaysa. Tuy ka na kanyo kita nyo ni apus iti FB. Inaldaw nga agpos. Amin mo laki din ipus na. Kat apay aya, di mo kitkitaan Feeling back nang mo na ito ang babae mo. Uray ko man o dito amo tinapalabas da. Ultimo asin umay dadawatan idi dito balay. Wen, ngam ita, di adal da amin ang ngagkakabsat. Tanagpursigida nag-eskwela. Wan ngam nagasastada kaslasaan da naggapoy tirigat. Marigrigat da mga dayo idi ang datayo. Idi ngam ita, napintasan ti biyagda. Kasla di da magdildildil idi itasin. Nagngingisit da pa idi. Ngam ita ta da paggatang dan iti pagpapudaw alusyon. Sumanor pandan ako na malan na sino da kapudawanan. Sabali man ti tenor ti panagsasaumon, Mayra. Kasuron ko ngamin ti pangas sa tao. Saan damot apangas? Ag-short pan kamot ano kayat mo? Ay na, sa anak lang agrarapit. At dapay idi malagip ko. Nagtakaw da ito akasinsin ko iti bungat pinya da iti antirimi akasinsin yung malaang. Saan na tinakaw? Binaon idi ni Antim Remy amang buras ijay pinyana. Tailako da. Ang tinakaw na, nanang. Apay di yung amo aya nga inungungtan na anti idi. Binugbugkawan na pa'y nga road. Aya, jak amo day ta Sabali mo tinaamwak ada mag-idi. Ang lipata mong dagita anak ko. Nabayagan apasamak dagita. At dapay malagip ko ananang. Nagangdud idi da ito akasinsin ko.
Taurag digos na ang dudlat tatawan sabon na, awang ka nga rod paggatang na iti sabon. Kanayon na mabuli iti, kapo iti kinaang pop na. Alaing kakit agluton, Mayra. Anya kay mutin? Jak pala nalpas nga gis istorya paglutuan dakon. Anya mo nga min dagita nga istoryam ngay. Pasigmut ana palabas. Kanya nga rod ti istorya ag, masakbayan. Andaya makasta. Hello, Hener. Naimbag man ta nakaawag ka. Wala lang. Tasaan ang una abisi ita. Kay, kumusta kayo, May? Nasaya at latamot nga uray kaskasan no anak ko. Sika ngay, kumusta ka dita? Mayat na lang. Oray na rigat ti trabaho. Anusan lata. Kahit, kumusta ni Mayra? At na trabaho nan? Awan pay tatunggal dagdagak nga agaplay. Makaungot-mut. Nakapoy sa ti fighting spirit na. Kanayon na nga ibaga nga amangan kanuno saan amaawat. Kita niya nagkukon na ngay di tabalay. Awan agtugtugaw. Aglinis mo't no sumro. Ag cellphone. Kat numaibos tilod na. Dumawat manen kanya. Anyan, imbis nga iso tayo pagdawatan nyo, baliktad mag. Kat awan mo't nga min trabaho na. Iso nga rod ako nakadagdagan yung ang trabaho na ng tabalasang pay. Pag-abroad man kit de. Barang kayat na ti agtrabaho iti abroad. Kapilitan na kastan no saan ngagtrabaho dita. Di na kayat ditoy. Takas-lakasurum na amin na tattao ditoy. Adun tibats na napintas tibiyag na. Ng iso, steady lata. Wun nga rod Tayla agistorya iti napalabas di paglaingan na. No adda makita ng asensadon tibiyag na. Madlaw ama di tinumnum na. Kat tila malaglagip na nga istoryaan ang napalabas di masaknan a tao. Sapay nagalasmut dagiti malaglagip na nga istoryaan. Ibagayo tayo lakad ng tipapeles na nanang. Mangalan iti passport na. Tarugyan nan ti agilakad kadag iti papeles na. Ta isa pulak man iti trabaho na ditoy. Alaman na kong, bareng dita ti ayan tinapintas agasat ti adem. Intan maki-meeting. Assembly meeting ita, Mayra. Adula amin. Anya ti pa-meeting daya. Ay, kataduan. Tapno amuta mo, ti mapaspasamak dito barangay tayo. Dayta mata kapitan mo, pa-meeting pa-meeting. Kunamlan asino akataknangan no adda iji sango. Kaslawan rinukar nga ramid na mat. Anyaman tinalagip mo na aya. Apay ti kunanan nalipatan tayong tinaramid na iti kalabas. Ti panangitaray na iti anak di kumpare na. Dandanida mo indarum idikot. Ngam nagbayad lang amin. Ay na, nabayagin na pasamak dahi ta. Manun adikada tinapalabas. Wan, ngam nakatatakpay lang iti panunot tayo tinaramid na. Ay, di ka mangiram-raman, Mayra. Tanong siya, nalipata kong dahi ta. Saan nakatatak dito panunot ko niya? No siyak, nakatataklat ta. Malagip ko pa jebado na ideya na labasit kan nakashort pan iti yelo iti pinusasanda. Ha? Pati dagita, malagip mo ba ilaan? Kawan na. Malagip konto pa di kalbuabok na idi. Nga madaimbati na nagatid do nga ipos iti likod na. Ay, dakamukin ka. Umay ka makimeeting? Wano saan? Di naktaktakan. Jak umay, anyat kuwak ijengay. Uray ko man no jak amutin na palabas dagita tatta umag. Sige nga rutan. Mapana ko na di ka umay, Mayra. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Intan makimi sa anak ko, Domingo ita. Dakay latan nanang. Idi ubing ka, kanayon ka sumurot kanya. Dinumingo ide makimisa ka. Ngam idi bimalasang ka, di kamot umayon anak ko. Idi sa baliitan. Nasukatan mo nga mainan tay mang mismisa idi. Kat parehas na mutla ang tay mang mismisa ita. Wanam ko namlang asino akasantuan mo nagsasauday jay. Ay na, anyaman dagita nga ibagbagamon aya anak ko. Kunam mo lanawan basol na mo. Idi saan pa asimra kiti simbaan day jay. Grabe mo, tibisyo na idi. Sugal, sigarilyo, arak, kas jay. Idi takaubingan na pa'y idi. Nagbalbaliw mo tun. Nabayagan ang nagbalbaliw. Dekadan tinapalabas. Basta, mapangkailatan. Jaketi rumar. Aywan, kumusta gayam di imbaga ni manong mo? Rinugyamon tinagilakad iti papeles mo. Makitan to. Amangan no jak mo lang makapasa iti interview. Padasampay ngamin
Di mo pa'y lapinadpadas ngam kastanti bagam. Kabailam day ta. Ang mga numabagsakak nanang, sayang ti gastos. Pati medical, ang mga no ado ti maduktalan to asakit ko. Saan ngamin ang negatibo adagos ti panunuto anak ko. Think positive kunada nga ro. Ay, nasaya at nakita ka dito yung paraangan niya, Mayra. Adan nanang mau. Awan tata, anda na panan na. Apay ka de? Pakibagamtuman kin kwa na, ta umainton bigat iti malam. Taag blowout ni Irlinda nga anak ko. Adamo basit sa gana Ha? Apay nga blowout ni Erlinda tata? Naipasa na ngamin ti board exam na. Aya? Ni? Imbag man? Kat may sa ni Erlinda idi akakulnutan ni eskwelaan may. Idi elementarya kan high school kami. Ha? Di kay masasair at tatangam ibagbagak latag pa Sonya. Wan, amok makidinay ta. Ang nagpursigil at tadya anak ko ang nag-eskwela. Nga uray saan nga isaw ti kalaingan. Kit kaasi na. Nakalpas Mike. Babaan mo't lang iti pa nagpursigi na. Malagip ko pa'y idi tata. No aya bandang agrisite, agsangit no awan mayan sir na. Ha? Kakat-katabang nga ron. Idi. Kit dagita ti pinagbalin na akarit iti biyag na nakong. Tapnuton uyan na tarapaap na. Kit kaasi na. Saan mo't piman anapaay? Kanayon pa'y kat idi nga agkupya, ah? Kanayon nga agkupya. Tadi na ka nga ron amutian answer na. Ay, sige balasan ka. Labasan kan. Basta pakibagamtukin ni nanang mo, awan. Umay ka ito, Mayra. Ay, makitan tao. Ang mga no ni nanang kuntulak. Umayan, tata. Mayra anak ko, bakit akon? Kasanon no awanak ton. Kasanukan. Ah, Apay, talaga ka di nga awan arapaap mo iti biyag anak ko. Kasta mo un aging gatinggana, di ka nagtrabaho. lumad nga min agaplayak nga agtrabaho. Ang mga no jak maawat. Ang mga no rejik kendak. Akas iti pa nang rejik da kanyak idi. Ha? Kun ang mga no jak kabalan tagtrabaho. Ang mga no may katak tumulaang. Ay na anak ko, ikatum ti kasta ka panunutam. Subsobra am ngamin ti pampanunutam, iso akasta. Kasano ang makatrabaho ka no di mo padasan. No di mo kaya't agtrabaho dito'y. Agaplay ka para abroad. Tatulungan na ka ni manong mo. Ay, kasanon no mo agabrodak makatumpungak iti rapist nga amo. Ay saan mo't siguro anak ko. Diyak kaya't ti lalaki nga amo. Sigurado nga dadakas nga ramidan na kanyak. Awan pa nagtalag ko kadagita lalaki. Nulinuko da ka idi ti lalaki. Di mo pagpapadaan amin ida. Kasaan nga agpapada ti lalaki. Saan ati ex ko ti pangibasbasarak nanang. Ha? Anya nga ron? Di yun lang amin amo tinapalabas ko kat. Ha? Napalabas nga. Gapoy ti kinabisi yung iding agtrab-trabaho iti day di tatang. Talo alalaki tinangidadanas. Uno nang iruruman kanya hindi ubingak. Sino da? Kalugaran tayo malanga. Ngam na tayon jay dwa. Nabayag mo tanay dya abroad ti maysa. Anya? Apaya di mo imbagbaga. Anya tinaramid dakan ka. Basta, kinundawayan dak. Tunggalawang kayo dito'y balay. No kasi agmay saak, takanayon mat nga ikuyog yu ni manong ijay uma. Agsisinublat na nga umay manggun-gundaway kanyag dito'y. Anya? Ngam na tayon jay dwa. Natay ti disgrasya jay maysa. Natay matiti sakit jay maysa. Nakarmada siguro na. Jay maysa na bayagan ni Jabroad. Diyak amo no kaano mat amakarma. Sino da? Basta mamuyo ida. Diyak pa nakasagana mangibagan o sino. Kalugaran tayo laida nana. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, nanang. Naimbag man tanay ayo yung mutlaan nagilakad iti papeles na. Nanak ko ta binagbagaak.
Masyanak iti adim. At dagayam na dagsi na pagdaldalanan na. Ha? Apay? Basta, istorya agtukan ka into nagbakasyon ka. Saan abali taasidagan ti panagbakasyon mo? Wala nang. Sige nga Rod. Basta lukuyin nyo lata ni Mayra amang ipagnay ti papeles na. Tapno maka-abroad. Kamaudyanan na. Naka-abroad ka matlangan, nading ko. Uwen nga ron, Manong. Ay na, kunak no marigata na ka maka-abroad. Kunak no tsak kabalan tagaplay. Di mo kabailan ano, di mo padasan. Ngamit ata napadas mo, kabailam. Kunak tumat nga minggeng ka. Ay, kaslalim mag-anpay ti barukong ko idadakon ditoy. Ah, Nagalas ngamin ti kapadasa kiti lugar tayo, Manong. Pasig asakit tinakam ta da kanyak nga daki jay. ay, wali nga Rod. Naistorya ni nanang tinapalabas mo. Katjak laim pagarop akas jay gayam tinaglablaba sa mading ko. Uwen nga rod pilita ko nalipatin dagi jay, Manong. Wen, Mayra. Kasta ti rumbang. Di ka pa idagal itinapalabas. Tapno makamove on kan? Itatad ang trabahom. Patsyek ang malipata mong tinapalabas sa ading ko. Taadan pa ka kumikumam. Uwen nga rod, Manong. Sapay lakuma. Nakabrod nga rod anak ko kat maragsakan na akta di nagbakasyon. Nakitak no kasano ti pa nagbaliw ti ugali na. Sana nakasidi Angela na palabas ti nabalbaliksan. Nakiasawa matan kat adan bukod da balay iti asawa na muna iti balasiw taaw. Masya na kita anak ko tunggal malagip ko ti impudno na kanyak. Akas la makonsensya akpay kit din. Takas la pa nagriknak na baybay ak ti anak ko. Ngamin kamang kulatan iti Diyos ti may papan iti dayta. Katita okay akmatan, okay matan ti anak ko. Alakastan, tagayam mo, ina ni Mayra. Ala, gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam at timanan to gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras iti tunggal maysa. Kumusta kayo manan? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni Kabsat Masa. Saan na po nanagan? Ngam sakbay ti amin makablawa mapay da Milka Fajardo dita Bagabag Nueva Vizcaya. Glenda Natividad dita Nueva Ecija. Ken Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia. Kasi man ti ko na ni Kabsat Masa, dear man ng biyanang, may isa ako na senior citizen. Kaya't iti nabalo inalanak ti kakaiso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may maysa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong dakat masurunak launay. Kaya't na niya ti pakasurunak, isutinak isalaysay. Ben lakay, mangrugi akon ngagtrabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalag ti anak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awirin ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang tamasaksakit ti amak. Agsapol talaan ni tagbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabut-butang samot ti mga ala iti saan ta nga am mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasensin ko. Kabsat kano ti babaunan da. Nasisingpot da kano agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay. No saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wano saan, amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben.
Am mo dya ka trabaho ti alaan mi, nanang. Nasingpot ka no. Nga ta, amangan no agin sisingpot mat, ay narigatan. Ado timang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Ti damot siguro i-recommenda tayo dyan no saan nasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kencis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Anya ako lordeta in cutex mo, abi. Jak man amo no anya akulay dayto eh. Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo't ti red a cutex. Ay kasla kayat kumot ti kasta akulay ah. Kat agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay wan man tanay, umat at idugmanon dagito'y kukok. Kan pasukatak to'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo nga ay. Anya dayta, ash blonde ka numit nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mang papudaw, ken mang paubing. Agpakulurak man mo iti kasta. Ay, katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay. Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, nana. Balasang ka, no? Balasa nga kidi namin sa nakalman, nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isong adan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito nanang. Damo yung pala tinagamam mo. Nung kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak, nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawatak pa Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpot, Kikay. Apay, di yung kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay, nanang? Nadagsan tirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Sa apay mo, madlaw mo't ang nasingpot, kun napartak ti gargaraw na. Tiyak kurso nada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na. Nakamanicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kun madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kun jay kurimat-mat na. Pinanayunan na. Kun naka-make up pa'y. Nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rudti kayat na. Adakit katulong akastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. Adadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng nagtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manuti lutok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, nana. Abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak ngampang abalayan. Ha? Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong. Tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsuta kon nga agaw awir. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay itinaimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni Abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Wena na. Agaw ka nga ruden tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibadok ka maya-mayt. Agbado ka itinalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kastoy nga roti style na ito abado.
Kan saan na ka na iruam nga agbado iti nalawlaw, nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kini abalayan ko. Ala ni nana, tila ibagbaga na mo. Saan mo't Di ka naglibak, pati jay lakay akaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man, saan akasta fitted lang aruden tabadong. Naka-short pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga ala kayo iti babaon ninyo. Apay nun nila ang abalayan ti pagaw-awirin nyo. Ta isupay ti panangdan nyo. Ay natatang, di mi maitalik ni balongkin ni nanang. Takas laawan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni balong. Kano agsangit, kapungtot na. Jemot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit ag sarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo tatang. Imbes a makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsinsama dito. Ala, baybayan yun tatang. Uray ko mano pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat pala iti anak na. Kat anya pa'y ngay, wun sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibagam ija asawam tadi na is-spoil dan ja inana. Amo na daytan, tatang. Iso na laang tano saan na ang mapagbigyan ni nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon tatang. Ta ang mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa'y jibabaunan niyaw. Apay ay anardo. Ata no balasang ka, umay ko arman. Addan nobyo na. Gan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mo't anapintas. Napintas na. Nagsiksipay. Tanakamama at mo't. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang. Kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na. Asawaan da pay kat sigurun iti mabiit. Anyamot day tanga style mo kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairuama kun iti kastoy, nana. Sana kami na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, 295, nana. Ang anto'y daduma, inta dagiti nagbalin nga amo, kiti kalabays. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito na dumaburluloy ko, sag 295. Kantabuok mo, makasisirap. Nakaranranyag. Pakulay muntuman itinangisit tabuok mo. Diyak kayat nana. Mas romanyag nga mintirupak no kasto iti kolor ti buok ko. Kaslamot si kati amon iti kasta nga itsuraam. Apay, asino ti amo ka data? Siyak, wano si ka. Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbali na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amot. Basta diyak kaya ti style mo kikay. Kita umot basit tane. Maartapang payan ni Abi ang manugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita ang basit kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsyenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron, tayo nakagpulas. Nakarubata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Di Palengkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit.
Kasta tilangam amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabyab. Nagpudo nga ron mo ijay ruwar, nana. Naka-shades kapay. Palingke jay papananta saan a beach. Ala, ingkay kat agpulusin nanang. Tamapan kayo. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayamon manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon, amore. Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Ne, asino jay kadwam nga ay Mare Masa. Bus mo ka de, amom. Amo asa sa wumot, mare. Katulong mi day chay. Ay, ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom, ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin nga musika. Ha? Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amom mo't ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun. Nagtayag lang arudan, nagsiksipay. Nagpudaw kan talaga adakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay, sige, mare, agsinata dito yun, tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan, mare. Makitam, kat ibagbagadan asikat ti amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkawkawas mo, kikay. Ha? Good? Apay, basol ko nga raw, nana. Saan nagaputa babaw na nakakadagi si pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak ha? Nang runa ka kasta tinakay ruamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam, kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mo ti panag-make-up ko. Di da kumama lapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isama sapol ang napinta sa kakanayaw. Jakamukan ka. Ikaten kansan akatulong mi. Ha? Di mo ikan kano ni nanang kikay. Palabsumlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man laang manang abe. Adda ka di karbangan ni nana masa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinang-hire kan ka. Da kami timang susweldo kan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laang kikay. Apay ngay nga rod akas di ni nana masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet. Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasdyang aramidan na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni nana masa. Tabakit ka nga rudan. Nga madama rik na kamasakitan. Tanudadduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak. Takasarita na ni nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kaslaak laag tanggad nga anya. Pati dayto'y shades na. Bagbagay na launay dayto'y no isuot na. Ngam no siyak ti mangisuot. Kaslaak latuwato. Daytoy launay bestida na. Bagbagay na daytoy no isuot na. Kano ag make-up. Diyak met bagbagay tinapuskul a make-up. Kaslaak laburangon. Ay, anyamot nga mindagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nunda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaki nga ruden asyak ti babaunen ket iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo mat nanang. Ken nagpakulay kayo pa'y.
Violet matiin kulor yu di tabuok yu. Wen, kasapulan, tapno di da ibaga akatulong nga. Kat nikikay ti amo. Ha? Tagay saan ang maanawa iti kasjay apa nagpurpurman. Data ti kumama at abi. Dita itulok ang napimpintas ni kikay ngamdat. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngamdag iti amo na. Baybay anyulat ta ka din, ta fashionista ni kikay nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga ruod nanang. Ay, di yu pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakit kumangamin ti inalayo akatulong. Awan mo't panggapuan mi amang papanaw nanang. Tanasing petmet ken nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan nga awan mo't gap-gapuna nanang. Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan mo't andito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas ken sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak Dito'y mat ang kanayon ti ayan na. Sa pulam amang ano na misplace mo lang. Italang mat nga damapukaw dito'y balay. Manipod na ngala kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kaya ti asawan ngay nana, siyak ti nagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali? Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasol latan Anya tamok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabuteng ko ti kasta nga aramid. Pusto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurimanen. Anya? Ay, sige sir. Iparang yun no, asino ti nagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. Ha? Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yu tikas dyan, nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapabasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturedak lang ang aramid. Tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya? Sorry, anak ko. Isublik mo't laang day chay. Kaya't ko lang ang mapabasol ni Kikay. Apay, anya launay ti kagura yu ayakin ni Kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo, pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko, ana. Sorry talaga, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Awan intensyon ko amang takaw iti day chay. Isublik mo't laang. Anyat basol ni Kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa. Awan mo't kit de. Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglanglanga akatulong. Kat ni Kikay ti amo. Numot ngamin agpurma. Kasla mo. Day talaang tirason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta arason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kid di tinabat-bati apa nagbiagyo. San atila pa kariribukan nyo? Tauray anyat mapaspasamak. Talagaan na pintas ni Kikay. Nga uray anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit tikas diyang inaramid yo. Pangaasyaw. Wan, anak ko. Ikarik. Katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat konti pumanaw ngam awan matsabali a pagkamangak no diti anak kulaan. Natauhan nak iti dayda na pasamak isa manipod idinja kun ginura ti babaunan mikat. Idi makalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matanta anak ko ti asawa na ngagtrabaho. Alakastan, tugay mo, masa.
Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para ti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam na imbag nga orasyo at tumanan tigayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud nanagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin hello mampay kada Zenny Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasiman ti kunani Kabsat Mari. Dear manang biyanang, makuna ka na singpetak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda nga min ugali ti asawa ka man nagrurod. Arsagid ka nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubwat akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kita am laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kaya't napailat agsubli iti nga ato may. Ay natila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, amangan no awan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray tasaan mo't nga agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masadota ko na rumwa. Mapanakit di garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas man jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Wala, grabe mo ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay natila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka amauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam masurunak nga ron tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas kat naparswa. Ha? Awan mo't masayat nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream. Mapukaw tumatla dagitang aggas. Sayang timulam. Ura ispreak na ijay. Adun to ti dinadail da. Katuray Ispream lata. Hay. Napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnamaak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam. Di mon asikaswan. Bampanuglaan niya garden. Aumpay ganas. Dinadaal lagi niya apistay. Kat, mairemedyo maday na. Ispriyam tapno matay dagi ta apeste. Sana yun. Bampanuglaan na ita. Agsublidan tumanin. Kat, ano talaga akas ta ti aggarden. Pagpasadak lang, bakit? Dak kayatan ti aggarden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ba tay tricycle yaw maray? Wano rin war ni Ide? Wan nanang,
taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kunak man no, nan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inarakti igas na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpao ta trabaho na. Ay, jakam mo iti dayja at tao nanang. Tanuan niya timbaga na, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam, tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayt na. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasuron mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agiddakan. Taidde po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka mateng. Anyat kukuam, aya. Ikatag nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pala green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa tapno awan makitkita kon abuok diti ulok. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pay la kalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkulang nga agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan aya ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawon idan. Ilakok kidain. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakot akit din dagita aman manok. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anyamatan. Nagsakit ti tiyan ko. Labsugak. Nagaduma ngamin tikinan mo itay lakay. Indwal mo ngamin kinangan. Kahit nabisina nga rod, mate. Unay mo ti kastuyan. Nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mat makasisiara. Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamatan. Siganto mga men. Inimas mo iti gusto tilinutam. Nyangay. Naadukla nga rodan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngam no ka imasak, agreklamo ka maalat ta. Anya ngay ti kayat mo nga aramidak lakay. Ay, made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan aya. Addaman di mo nagustuhan ije balayaw. Hindi manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wanang nay simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na.
Ne, kita di mo sobraan ti mangungunget ije asawam, tamangan numapunwan. At darik na je asawam, at damat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet, kat agruam kamuten amang unget ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na kanimari. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo't no apay ngungtak. Wen ngem unget ad agos ti pamayam, imbes akasaritam itinasayaat. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngem dinak ipada iti asawam, tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita embasit, di kaunay anak ko. Anyamot da dya trapikan? Bad trip. Basi lagi nga rudon tinapasadaak. Ta traffic mate. Wish! Apay kanungay at traffic. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. Lapay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no damatay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amagna. Di ta kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit maitabon dyan atay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo't dun? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Simakit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpailing sa agdigos. Sa pinagtugaw di likodak. Katimpangato na di imanatag kapit nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mo lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglay. Nung saan agsakit ta ulaw. Ha? Ni, kit di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madi mo gamin ti style mo no tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaun. Saan akas ta? Diyak lang amin kayat stress ka, lakay. Madi ti kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto'y tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Enak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, tasayang matagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang tipagkwartam. Wan tata. May mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ha? Ay, jaki pagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Ha? Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak.
Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ing kay gumatang. Tapno di kay bulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Ede. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reserbam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Ah, Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo agtawar. Kit nagriga mo tagaramid iti walis tingting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almait. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun no daduma. ay, ala, pasensya kan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salaang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barak! Ala, ay sus. Para day lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid launay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, Eddie. Ewan na, ta nagbabarat mo na kita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramid ka na kita walis. Apay, awan na lakom oray maysa. Awan na, ta nagbabarat na may. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talaangin da kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayag ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di da pa'y maawatan day tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi day ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao ah. Kat talaga akas na Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod laka. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y gahanas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidanan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. Ha? No apay mo't ngamin nga daman menil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! Ha? One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne. Apay akasta ka ngay. Apay, sika langan ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriaw! Ha? Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo ti kasta nga style mo. Ti bulok nga style mo. Mare. Panawan mo tantap no irwar ko ti impanak asakit tinakam kan ka, edi. Aglablabas ka nga minan. Pilpilitek apukawon day ta sakit tinakam. Tanam namaak ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo ammo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mare, anya ka din tatangay pagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit kay ti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawa mo. Tawa mo lat serbi ng asawa.
Nanang. No kaya mo, siya kung timapan mangala ka dagiti kawas mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. Saan pa'y lang, nanang? Taag palami isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kastangaw galim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalit. Di ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim, tasaan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day nga style mo. Napunuan sigurun jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wem ti asawam. No kayat mo pa'y ama urnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry Marie. Naamiris kon dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuman ni balay. Pangaasim. Kaslaak agbagtit ijay nga awan kadkaduhak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pet akon Marie. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak kumakayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat kamot nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ayatan ka. Katnoan nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di nakton maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit, dayjay? Agbalbaliw akon talaga. Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kas iti imbagak ken kuana nulitan nang aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak metten nakita ken kuana dagita tanagbalbaliwen anamin pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.